10. märts 2026 oleme T1-s con me Eduard. Si. Mina itaalia keelt ei räägi, aga see noor mees räägib. Sellel on omad perekondlikud põhjused, võite tema käest uurida. Kindlasti hakake teda Instagramis jälgima, sellepärast, et siin on väga palju potentsiaali. Ta teeb Liiga 11 oma esimese matsi, profimatsi. Profimatsi, jah. Kui valmis sa oled? Ma olen valmis 100%. Vastase kohta paar sõna. Не смотрел много боев его, но могу сказать, что бой будет хороший, и в целом все. Mis treener arvab? Тренер считает точно так же, что мы прошли очень хорошую подготовку к этому бою, и мы полностью готовы. Ja kuidas ettevalmistus läks? Mida see tähendab? Mitu korda päevas trenni, kui valmis sa oled? Тренируюсь иногда 2 раза в день, иногда 1 раз в день, потому что много не надо, перед смертью не надышишься, как говорится. Сейчас осталось подогнать чуть-чуть вес и в целом держать форму, потому что форма есть, главное держать. Millised saavad olema nüüd need viimased päevad, neljapäev, reede, laupäev? Kuidas sa neid päevasi planeerid? Oled sa rohkem omaette? Настроиться надо сейчас морально к бою, потому что это тоже очень важная часть. Подогнать вес, опять же. Правильное питание очень важно, чтобы хорошо себя чувствовать в ринге. И держать форму, собственно, все. No kui su ema, kas su ema on praegu Itaalias? Jah. Jah? No kui su ema seda näeb, mis sa oma emale ütleks sinna? Ti voglio bene, ci vediamo tra poco in Italia, tra poco arrivo io, ci vediamo là. Vot seda sama.